Hi guys, saya Gary daripada GCR Motor. Hari ini kita ada masuk sebuah Kawasaki Vulcan 900 Classic. Motor warna two-tone, warna sangat cantik. Tahun 2019, register 2021. Tahun register baru. Tahun pun sangat baru. So harga jualan berapa? Harga jualan kita nak offer 39,800 siap potong nama. Minimum deposit 100, bulanan 700, estimate untuk 7 tahun. So apa yang datang dengan motor, condition memang perfect, owner memang jaga sangat baik. Kita tengok. First windshield dia dah pasang lah. Ada windshield depan. Alright. Nanti kita akan polish balik lah. Ini kita boleh tolong polish. Windshield depan. Sebab motor ni weekend buy saja. Owner 1 minggu bawa sekali weekend saja. Side mirror original, warna chrome lah. Handle original. Okay. So depan ada sinar macam biasa original. Lampu original. So fender depan you tengok dia two-tone ni, warna original, warna two-tone. So tayar depan dia tukar, ini tayar Shinko yang untuk chopper, ada line putih punya. So lebih menarik lah. So tayar depan dia punya munga still ada around 70% lagi. 70% ke 80%. So tayar munga dia masih banyak lagi lah. Alright, pakai brand Shinko punya tayar. So perfect lagi lah. Kemudian ada crash bar, engine guard. Crash bar, engine guard, radiator guard ada. Spotlight ada. Okay, line semua standard. Warna tank dia tengok memang lawa gila guys. Dia dua warna. Warna ni pun sangat cun. So ada Tiger bag. Bag dia dah pasang. Bag tepi. Exhaust dah tukar aftermarket. Dia punya sound cun. Nanti kita belanja mui. Tayar belakang pun pakai Shinko juga. Alright. Size belakang 180 70 15 inci. Tayar belakang pun pakai Shinko. Ada 70% ke 65% lagi tayar. So yang untuk bagi information kat korang, motor ni tayar depan belakang owner dah buat custom bagi tubeless. Biasa kan motor chopper dia tube kan, pakai tube kan. So owner ni dah buat tubeless depan belakang. Buat tubeless pun dah dekat 1000. Itu tools, dia punya tools kena ambil masa untuk buat itu tubeless. Dia dah hantar buat tubeless lah. Depan belakang pakai tubeless. So ada bag standar belakang, backrest, carry belakang dah ada. Side bag pun samalah. Tengok enjin dia pun kilat lagi. Ada air horn. Okay, kita tengok. Spare key semua ada. Semua berkilat lagi. Mileage 28 je. 28. Ini ada, tengok, ada charging port. USB charging port. Boleh on, boleh off. Alright. Lepas tu ni spotlight. Switch untuk spotlight. Alright, kita start bagi orang. Okay, sound dia macam Harley lah. Cong. Alright, so sound memang best lah. So tahun 2019, register 2021, tahun baru, Vulcan 900 Classic Kawasaki. Harga jualan 39,800 siap potong nama, minimum deposit 100, bulanan 700, 7 tahun estimate. See you guys next video. Bye bye.